Shubor nakaslem jong unongsan hima. Haka arpuwe tere gubernai risau arhajar arpuar uwe ubar jela ulajar ngai ringkat kakali datsen go kabarong li haka bahaduk mentau ukleman paying shu. Yau te ubar jela la tip kerteng komurofik ali lai pulai senam karta ubana po Kamrup distrik jong ka jela Assam. Kakubor na kihi pulet ke distrik layatu ba kilayok diang ya ke jingujo no Farizul Hok ubana po kasnong Mandira NC Kamrup District Assam wala wan mi ha Shalang Police Station bat ujor bo para jong u Rofik Ali ulami na Shalang daga jingtmu banit pai shala yeng na do ka arpuai tarik urisau arhajar arpuar daka kali datsen go kabarong li kawadan yu registration number AS Not Henrio R Prasan Sau Iway Henry haduk mentau klemon poyeng satya. Syuk-syuk la ong ru bana kaliang jong Farizul Hok ula persyang menfuan ya u Henry kapun jong teu balaja kala lip no bat haduk menta kim lap dien syuk hai eudon. Kat kum kakurwo kubor balapa USP ula kerpat yu Superintendent of Police CID Meghalaya Shillong ban pak pet ngor ya baro kithanan kibadan ha kejela bat kijela pamarjan ban wat yu teu briu balaja rengai. Syuk-syuk la kenturu ye kipat ba balada ki UI ni don jingtip ya ka jaka ka bau tiu briu don kin sngo bahaban pentip marmar sigi pulet la ne githanat pulet ba marjan.